الله أكبر الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشده ومن يعصهما فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Alhamdulillah mga jamaah kaulungan sin Tuhan Rabbul Alamin. Tukbar na to insanglit ibang puji pamahasusi maha tinggi Allah Subhanahu wa taala. Karena sampai pabiyaon masih-masih kita niu dirihilan sin Allah kusug ibang kasay serta ing kusug ibang kasay na pakay na to pagtaatan to Allah Subhanahu wa taala. Muna ini sa halga mabuhi kita niu di dunya apabila in waktu na to di dunya mapakay na to hakawayaan sin Allah Subhanahu wa taala. Banging kabuhi na to mahaba diunganan sin hinang marayaw amunan in piagyan sin Nabi sallallahu waktu siya na so bangisiyuin sa rayaw-rayaw manusia. Insambag sin Nabi man tala umruhu wa hasuna amaluhu. In sa rayaw-rayaw manusia isiyu si manusia mahaba in pangumulan niya siyaltaan sin dayaw sin kakahinan niya. Amuyan in sa rayaw-rayaw manusia mabuhi dahin di hadunya. Maglulugay ang kabuhi niya di hadunya, magtatao din amal lutuanan mara niya paadlaw mahuli. Nasuburay sa Rasulullah sallallahu bangisiyuin syarrun nas sangi-ngi manusia. Insambag sin Nabi man tala amruhu hisiyusin mahawain pangumulan niya wasa'a amaluhu sa mangi ing kakahinan. Atinya bangi manusia mahaba ing pangumulan sa way diunganan sin hinang marayaw bukun hikarayaw kanya ing pangumulan niya mahaba. Sebab maita ad-dunya majra'atul akhirah. Sabda sin Nabi in dunya tempat pagtanuman palipat umah magharbis simbungan niya adlaw akhirah. Tantu-tantu na sadyay siyo si mawasag tumanong mataudin tianum niya mataudin bunga mahasil niya. Pabilay manusia malisok magtanong natanto tiyo-tiyo in tianum niya tiyo-tiyo in mahasil niya. Sababin dunya ini hangkaray da kita niyo maghula kaanuman pakapituan tahun da kita niyo di dunya. Asal na yang biyaway ta sin Nabi a'maru ummati baina 60 wa 70. Inumo si mga umatku hantara singka numan pakapituan tahun da. Limiu pagkawaluan tiyo-tiyo da kuman. Luwa lawi limiu pagkasyaman kamahangan na. Luwa lawi limiu pahanggatos na ajaman na to biyaon biya kamahangan na kita niyo makawatok limiu pahanggatos in pangumulan. Pusya tumig na kita niyo dahin di hadunya. Dabang wayron nakaralo tuanan dahin di hadunya panganal na yung kawi adlaw mahuli ang karayda bisan yung kawi kaanuman pakapituan tahun imanu siya di siya mawa dagpakan sing kasigpitan biadin namang kawi pagpuasin dunya. Umarap kita ni ukatan paalamul barzah.
inlugay na to dahil doon magtagad sing kiamat. Kanalang sin Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu, man dakhalal kabra bila zadin, isiyo-isiyoin simud na palom sin lupa puno, bila zadin way nakaralo tuanan dahin di dunya, pakaan nama rakibal bahra bila safinatin, biya siya sinhambuk manusia, imugog sin laut karajum, wayrun si makat bangka. Wayrun siya katan niya, yuntas niya in laut karajum niya un, wayroon iagaran niya unu-unu, tanto na sadya mabinsana siya ron hagitungan sin laut karajum. Diani manusia dahin di dunya mui paadlaw mahuri wayrun nakaralo tuanan. Ang pengkatan madto na paadlaw mahuli, wayrun na buli rapat magbalik siya maripadunya. Kamaasan na to, kataw temanghuran na to, kabagayan na to, yadto na nakauna. Wayrun kiasa kupan na to, hang sulagding kanila in nagbalik mari, dumalo to anan, batway siya nakasakap dahin di dunya. Sarayaw-rayaw paghinang lutuanan amuna in bulan ini. Bukun imana na isab dahin di sadya kita no maglaglutuanan pagpuasin Ramadan di na. Sa amunin bulan ini, sa taod-taod may nang natulutuanan. Sebab may ta insambayang sunnah bistahun siya pardu, insambayang pardu lipatun siya makapituan, wayro umpain lipat simbar jamaah. Allahu Akbar. Inda akan pagpuasa ini tungod pa mga bariman sadya. Wayron dia aking mga kafir sabab di nila kagausan himinang simpagtangka di nga uhaw iban sinhapdi. Sulang iban nafsu inda akan sintuhan Rabbul Alamin. Sabing kawayan sin nafsu, mangbiadin sadya kaluunan intihan. Hawaktu hiya hapdi, kawayan sin nafsu kumaun. Hawaktu iuhaw, kawayan sin nafsu minum. Sumagawa imbar iman, di niya agarun in nafsu niya kumaun, nafsu niya minum, in agarun niya inda akan sin Tuhan Rabbul Alamin. Namang bukumbar iman, di siya magkahagad siya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Di continue rin pagkaon niya do may naat, mataso ka, mahapon, sampay pamarom. Sa bangbar iman, nami sampay dakan sintuhan mapait hanap sunya. Agaron ning kawayan sintuhan, di niya agaron ning kawayan sinapso. Allahu Akbar. Ang kanay bar iman sila manusia matup amoin sumud palom sinsul ka. Sabab may ta. Sila rin taga kapatut sumud palom sinsul ka. Imbukum bar iman wayrun kapatut. La tadkhulul jannata. Di tuod kamu yang makasud palom sinsul ka. Hatta tu'minu sehingga kamu yang beriman. Damang kamu matan beriman, ampak kamu matup sumud palom sinsul ka. Kunong matag kamu matan beriman, wala tu'minu hatta tahabbu. Di kamu mawista beriman matan, sehingga on pagkasilasa singkam. Syarat mainang kita beriman matan, suway kita malasa papagkahita. Ayaw pa isa pagkahita muslim, misan ununo pia panjari sintuhan. Suway na kita malasa, sabiyon pia panjari sintuhan. Luwa labi na atau mawasag magsujud pa Tuhan, mataod impanumtum pa Tuhan, luwa labi siya in landuk takalasahan. Allahu Akbar. Bangkaw nagbunyog nagbuka iwan simbar iman, tumtuma labing kamulyaan sin nagbunyog ko iwan sin presiden nagkaw nagsautinuanan. Bangway roon da iman sin presiden yan, sababin naramo yan nagsaw nagkaw yan, siya yan insultan halawm sinsul ba. Sa bawa pagsultanan niya yan, mangbabawain iman, pinakapukis iman niya, biya lagu sin dunya ining pagsultanan niya, lipatun pa magkahampu. Ang kanasoy kita kuyagan, mang kita makapagsaw magkaon ng mga bariman. Sabing katan bariman yan, candidate sumud palong sinsul. Pagkain bariman, iagad nendakan sintuhan, Allahu Akbar, induhulan sin ayat yan, la'allakum tattakun. Supaya kamu pikitan sin pagmabuha. Atin na yung bariman yan,
sila rayan in tumattap halam simbigi jantung nila yung pagmabuka. Bisambukon na Ramadan, pikitan na sila sin sifat na hinang nila habulan sin Ramadan. Ang kanay Nabi, man kita magpangaji Sabtu Ahad yan, kalanggalan tasanin hadis sin Nabi, ang mga madrasa Sabtu Ahad. Niduk kato sing guru, ittaqillaha haitsuma kunta. Kabuka kau pa Allah, haunu-haunu sadya kau binaybayan makabuta. Diyan sa ning karungugan ta madrasa. Wat bisay atal hasanata iban sunuri magtuy inhinang kangian sinhinang karayawan. Sabab mayta inhinang kangian intumbas niya hambuok inhinang marayaw lipatun siya makahangku. Allahu Akbar. Tamhuha amunyan may nang parsabawan hikapapas sinhinang kangian dosaya. Napagawasta maghinang marayaw sugpatan sin Nabi hadis niya. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Daha magsumadya manusia sin sarayaw-rayaw laku tabiat marayaw. Uning parsugpatan niya to papag-iman sin adat palangay marayaw. Harugaing sabda sin Nabi akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Insa sampurna iman simbar iman ding kani hisyu ding kanila in labi indaw laku tabiat siya insa sampurna iman. Allahu Akbar. In sumunod niya wal tafum bi ahli malasa mag-anak asawa. Lamud sanding hasipat sin in kita bariman matan bang kita malasa mag-anak asawa. Nabukun isa makalando in la sa anak asawa, maglag na sadya na pagkahanak asawa, di na magsambahayang, di na magpuasa. Maglag na sadya sin, magdul na sadya sin kawayan sin anak asawa, kalupahan inda akan sin Tuhan. Bukun biyad in paglasamatan. Sarang-sarang sadya, sabab mangkaw lima sa nakasubra kalupahan min nagpapanjari, da akan sin Tuhan. Kita mamang maon asun, may takaw Tuhan di magsambahayang 5 waktu, di sa kamuan Tuhan kasinguran, in kami ini mataod in niya napakahan, naglalag napaka, mataod in anak, mataod in kahuhunahan. Allahu Akbar. Nakan na, himati kita niyo sin Allah alam sin Al-Quran. Parman sin Allah, ya ayyuhalladzina amanu, o kamu mga bariman, la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah. Ayaw hikalipaga kanyo intaw simpangalta nyo iban sing kaanakan nyo an zikrillah malipaga kamu manumtum pa Allah. Tiap salan si mga ulama al-mufassirin an zikrillah ay an salawatil khams. Panatse sin Imam Ad-Dhahhak rahimallahu ta'ala. Launain an zikrillah yan, pagbahason sin Allah, halam sin parman yan, amuna insang bahayang 5 waktu. Sabab kamamuhan sin manusia, bang siya asuwon may tawe, nagsambayang 5 waktu, sababan sin kaanakan mataod biyubuhi. Maglag sin pangalta. Allahu Akbar. Maglag sin pangalta, iba mag-ayura sin kaanakan, malawa na impagtaat pati. Panapse sin kaywanan an jami'il faraid ding hakatan tan fardu wajib sin Tuhan Rabbul Alamin. Panapse sin kaywanan ulama an tilawatil Quran ding hapagbasa sin Al-Quran. Panapse sin kaywanan ulama an sairil zikr atina kat uno-uno na panumtum patuhan zahir sin ayat. Kaywanan na nafsiri anil hajj ding hapag haji. Kairabanan na napsiri aniz zakat ding hapag zakat. Sabab apabila lang ni manusia tumaod nin anak, imikot na siya sabab tiya tali niya bang biadin hikawin niya paanak nin pangalta, di siya mawa karagdagan in pangalta niya yon sabab kabayan sin nafsu niya bang biadin sumulig sa din pangalta, di mawa karagdagan. Wa may yaf'al zalika hisyusuin nalipaga sin pangalta ibang kau kaanakan. Amunain werun kia pagsambahayang 5 waktu. Amunain werun kia pagpuasa bulan Ramadan.
amunain wairun kaya pagbasa Al-Quran, amunain wairun kaya panumtum pa Allah, amunain wairun kaya pagzakat, amunain wairun kaya paghaji, amunain wairun kaya tunai singkatan tan kewajiban piardu sin Allah, fa ulaika humul khasirun, silana tu immatan lugi. Namay ta bukun matan lugi, bang ingkalugian yan manuito yan na sampai paadlaw mahuli. Allahu Akbar. Bang dahil hadun yan, nalugi kita no di hadun niya, tanto ingkalugian yan, kalugian matawalira ingkalugian niya. Kau biyak sa maglilito-lito, nalugi kau sinadlaw ini, nakonsum ko ni sa makauntong dakaw. Allahu Akbar. Sabang kau nalugi hadlaw kiamat, tanting kalugian yan, kalugian salama-lama. Di mo na matawali ang kalugian. Bang ang kalugian yan, nito na kau alamul barza, di mo na matawali ang kalugian. Di. Ang kana sila natin matan halam kalugian. Inkusog sing kabtangan, magad hanag kabtang bang hisiw. Bang imyan, imbata-bata, nalugi ako, tanting kalugian yan, bukong biya simpagyanon sin kalugian sin taumaas. Bang inimyan taumaas, nalugi ako, tanting kalugian malagbo, ding sin kalugian simpagyan sin bata-bata. Bang inimyan kalugian taumaas, lagi nakura dayahan, tanting kalugian yan, bukong biya simpagyanon sin bata-bata, iwan taumaas, bukong nakura, bukong dayahan. Damangin imyan sila natin matan halam kalugian, nagpapanjari bata-bata iwan taumaas iwan hanakura dayahan, tanting kalugian yang bukun kalugian siwi-siwi, kalugian sa lago-lago. Allahu Akbar. Umangot manusia magbalik mari pa dunya. Una ni karina le pa dunya, mawa may ng presiden, di. Mawa may ng gobernur, gobernur, isa ng presiden, di na mawaya. Uning kawayaan nila, misanda kuman, sampahayang duang karakaat. Tugutan sila maripa dunya. Misanda kuman, subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu Akbar. Tugutan sila mamungday di dunya. Allahu Akbar. Misanda kuman, hambuk kalimat, la ilaha illallah. Mari sila pa dunya. Tumasbi, sebab meta kita nila ning kasabunnalan, kamumpaatan sin amal agama, arapun impiag sangsaan kata nila di dunya, impangalta nila, in uno-uno, nausaha nila di dunya, way napakaiha agama, binin katanday di dunya. Allahu Akbar. Unin agi nila, Rabbana, o Tuhan namu, absarna, kita namo na yung kasabunnalan, ba't onti surga tumbas si mga tao, nag-amal sali yang pun sin Tuhan. Anto inarka ipagpanis sa mga tao manusia, di sila magkahagad-harakan sin Tuhan. Panisun sila lam sin narka. Allahu Akbar. Kung iniagi nila farji'na na ya Allah, ando kailo pawalika kami pa dunya. Kung ini karina mo pa dunya, na'amal salihun. Mag-amal salih. Allahu Akbar. Asupaya mag-amal salih. Mayroon na pangarap magkinder, mangaji, mag-school, mag-uno-uno katan sa emission nila maripa dunya. Mag-amal salih, tugutan magsambahayan, tugutan magsaraka, tugutan magpabuka, magmawutin Ramadan, tugutan magtasbih, magbasa Al-Quran, tugutan katan sinamal ibadah. Sa way na huli rapat, ingkatan sinyo na napadlaw huli, di na sila magbalik-balik maripa dunya. Manu ito yan na impanaw nila sampay paadlaw huli. Allahu Akbar. Namaro kita niyo ini, jakpatan kita niyo, yari kita niyo ang pag-iman. Sa bariman din sumud palam sin surga. Inna Allah yudkhilul ladhina amanu. Sabon na ito din Allah, pasurun niya yung mga bariman. Wa amilus salihat, iban sintaw nag-amal salih. Pagkain pasurun yan. Jannatin tajri min tahtihal anhar. Walau sin surga. Nagaano hawawa sin surga nila, hawa sin astana nila ing kasapa-sapaan. Allahu Akbar. Nada pun ing kafir inhinang nila yatamatta'una wa ya'kuluna kama ta'kulul an'am. Inhinang nila
In mission nila singkawi di hadunya maglag sadya sindaw parasahan. How ni maraw parasan, how ni malami, aming kadtuon, way pagpikir sin ahang. Hikarwa si mission singkawi nila di hadunya, waya kulun, magkaon in hinang nila. Kama ta'kulul an'am, biya sim pagkaon sim binatang. Wan naru maswal lahum, nami sampai sa masarap ing buhay. Alam ligayas dari hadunya. Pagkaon masarap, wan naru maswal lahum, bang intugtuban singkawi api narga jahannam. Allahu Akbar. Daini so pa mahalamisan ini yari Musa intan iwan sin dayamun nagsisinglam. Yarihan si paklima namo ini yari insagbut. Yari daun gandum iwan sin daun pagi iwan sin daun say. Aun doon kambing haunahan sin kami ini. Bangku hikadtu in bulawan intan Musa iwan sin sagbut. Kira-kira haun impi unsin binatang kambing ini. Tanto impi unnya di siya mahailan sin nagbubuli naging sahaya ini. Inpiun niya sagbut sabab may ta intia tali niya mangbiadin kansuan intian niya. Allahu Akbar. Di siya tun makatali mahailan yung nagbuli nag-insahaya bangkuyaw hikararang labin halga niya. Sa inpiun niya amin sagbut ng gadung-gadungan yun. Ang kaminsan niya rakaunong kansuan intian niya. Sabab may ta. Way limagbas impangatod niya maripabulawan intan ini. Bang ini dihilan sintuan rabulalan akal maniutiyo. Pini na imbulawan intan nagsisinglab. Bang inhalga na ini kauhaan milyon diagang niya sadyang po milyon patawo mag-agawin taurayhan mamikan niya. Ang panyapyami sagbut, habok municipal sagbut, di maubos kaunon niya. Sa lugay singkamuhi niya, mag-anak apo siya. Allahu Akbar. Mapunga in ilong in kwan niya, in ipon niya pagsupaan sin sagbut mawi niya. Ang po milyon ni paminya sagbut na mapatay na siya, di niya na maubos. Sa sabab sin wayroon akal pikilan niya, nahailan siya sin kaun niya raminsan. Yasaran niya in perkala labi mahal. Aun san sabda sin Nabi, Raka'atal fajri khairum minad dunya wa ma fiha. In makapaham yan beriman dah. Duang karakaat kabliya suku labi mahal ga ding sindunya iwan sinluon niya. Bang bukum beriman. Wala rakalong sintolok. Mamyan makapaham. Mapula mo duang karakaat insang samu pila minit dah. Kabliya suku labi mahal ga ding sindunya iwan sinluon niya. Allahu Akbar. Isang kapahaman simbukum beriman. Namay ta dihi pagdihil day di hadunya. Namangin ikaw iwan sin ako, nagkakablyaso, mawas yan di hadunya. Misan induang karakaat sa diyaon, labi mahal ga ding sindunya iwan sinlun, ang kanatiyaw na impahala adlaw mahuli, sabab makipot indunya. Diagaman na hadlaw mahuli. Na mapula mohambok pun kahoy, sabda sin Nabi, alam surga, ang hambok pun kahoy, yasirur rakibu, libuton sin kura, inamin lambung na yaon. Halawm hanggatus tahun layak pa sabda sin Nabi di niya malibot in lambung sadya sinambog pun kahoy. Hati na in adlaw mahulim landu in luag sin lupa niya sin paghulan sin manusia. Na misan isabin waktu tarihadun niya tiyo dah sabab mayta. Unim baita sin Allah, wa inna yawman 'inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'uddun. Sabon nato din hang kaadlaw hadarat sin Tuhan mo adlaw mahuli. Ka alfi sanatin mimma ta'uddun, ja sin bistahan sin kamudi hadunya hang ibu tahun. Hang ibu tahun hang kaadlaw hadlaw mahuli, hang ibu tahun bistahun tarayndi. Pila rin umul tarihadula ha dunya antara singkat numan pagkapituan tahun. Atin namang mo kompyutun ang kaadlaw-hadlaw mo lang ibu tahun, diyaman deng kawi talukay tarihadunya. Ang kanangyanan siya, in kawi adun laib, walah. Langog-langog. Langog-langog sadya. Sabab may ta, wayron san magnakura 2 jam tunga. Long na, pila tahong kautuhan nagnakura,
na nakatuwa ko nito, nag-gobernur, at niya 9 tahon. Manghibanding paadlaw huli, minitanda sayan. Hati na yung pag nakura niya yan, langog-langog. Nakawak nawa ko tuan, usahabi yun, nagkarayhan na ko. Pila tahon na ko nagkarayan? Mga hangpo tahon na. Mangyan ibanding ng po tahon yan, minitandasan hadlaw mo huli. Hati niya langog-langog yung pagdaya mo yan. Ang po tahon nawa ko ini tuan, way nakananam parasahan marayaw. Ingi parasahan mo ng po tahon, ngi parasahan langog-langog. So may wayroon ngi parasahan dia mga hangka minit da, 5 minit da. Wayroon pagdayahang po minit da, kawaan minit. Ing kawisihan tadi hadunya ini puas simpanum tumpa Allah, iban agama inyan kabuhi langog-langog. Arapon yung pagsambahayang mo, yung inang mo sindakan, di siya mawista langog-langog, sabab inyan perkala akhirat yan. Allah. Damang kita niyo, bariman namatan, pikitan na kita niyo simpag mabuka. Amin duhulan sin ayat la'allakum tattakunyan, pagpangkilon sin kaguruhan ta. Duhulan sin, ya ayyuhalladina amanu kutiba alaikumusiyam. Induhulan niya yan, la'allakum tattakun. Supaya mikit in pagmabuka. Namang mikit na yung pagmabuka, bariman na kita matan, janjian na kita sin Allah sin surga. Alam sin suratul Muhammad, masalul jannatil lati wu'idal muttaqun. In sifat sin Allah in surga, janji pa mga muttaqun, fiha anharum mimma in ghairi asin. Doon halam sin surga nila yan, nagaanod in kasapa-sapa. Kasapa-sapaan, bukon habuk sapa, sabab anhar, nahrun nahrani anharun. Bang kita mengaji mga ilmu sarf yaun. Atinen anhar ini jamak siya tumagna ding hatu pataas. Papapaon muna sa dalawang tatu, sabab amo yaunin panagnan sin jamak intaod niya. Tu. Atinnya tu sapa nagsusunod-sunod yaon ding hatuwig di magkalubog, di siya magbangog, di magbaho intuwig niya. Yadto nag-anod halom sin sulga. Ini karwa jinisan sin sapa wa anharum min labanin lam yataghayyar ta'mu. Kasapa-sapaan ding hagatas, di siya magbaklus. Papapaon mo na sabto, nainang na siya unom sapa. Nakita niyo sapa gatas? Allahu Akbar. Sawa saging kita na to hamital-mital. Allahu Akbar. Sawa saging kita na to hamital-mital. Na mawa kamu kimita. Na mawaya tuan, na suin hinangunta mag-amal, mag-iman, pikitan sin pagmabuwa. Sampai kita niyo mawapat. Ang karay da. Sampai sadya kita niyo mawapat, mag-iman, mag-amal salih. Pikitan sin pagmabuwa, alam sindigi janto. Hikatu jinisan sin sapa. Sifat sin Allah. Wa anharum min khamril lazzatil lisyaribin. Kasapa-sapaan ding haalak. Uy, lang makahilo sayan biya di hadunya ay musinguran iban sin di hadunya. Inalak mang di hadunya inumun si mga kafir mga problema niya ipagpalawa sin problema sakali magduron in problema. Ang alak kalam sin surga yan pag inom sin tao surga gaman na dumaw in parasahan nila. Masarap siya inom. Nalang muto sapa na sa Jawa din na kita magpataod. Siyam na jinisan sin sapa nag-ano dalam sin surga. Allahu Akbar. Ikaupat jinisan sapa sifat sin Allah janji ang mga muttaqun. Wa anharum min asalim musaffa. Kasapa-sapaan ding hahanibi tunog pusukan. Nato pawam mo nato sab anhar. Tumag na injama doon hatu. Makajari pa yung mga hanggatus, mga hangiwin taod niya. Sa piyabawa, tana sadya. Tu. Hati niya, plasin siyam niya tu, hangpo tagdua in taod sin sapa. Sa bawa na, yad tu halam sin sulgam. Allah. Sapa ding hatunog pusukan, musaffa, malano. May tak malano, bukun siya laway ding hatian sin pusukan. Inggatas bukun siya ding hatian sin sapi. Karya siya halom sin sulha. Allahu Akbar. Uno pa halom niya, walahum fiha min kulli samarat. Halom sin sulha na yung penjinisan sin bungang kahoy. Alam mo bitin ako tuan haduyan, kaming kamo dito nasugyaw na mataw din doyan. Allahu Akbar. Ang bayan halom sin sulha,
yaun nen jinisan sin kasuswakan sin manu sa alam sin surga bungang kahul. Allahu Akbar. Wa magfiratum min rabbihim, iwan kaampunan ding Tuhan. Allahu Akbar. Kaman huwa khalidun biya isab sin tau halam surga salama lama na salam sin surga. Kaman huwa khalidun finnar biya isab sin tau kafir lam sin narka salama lama resab si alam sin narka sumagawa in kakaon nila wasuqu ma'an hamima in pag-inom na painumun sila sin tubig piyaso. Magamang din ka to tubig piyaso ibang kahawa ibang TV na utangan sukal ang padto nakalando in paso pag-inom nila faqatta'a am'aahum magkabugto-bugto in lungon-lungon nila. Mangkatay ni nakaminsan da na bugto. Sa bang piagad hawajan fa'ala na sobra na yan yung makna niya. Nagkabugto-bugto in lungon-lungon nila pag-inom nila sin tubig piyaso. Na, minsan na isang masarap yung pagkaundihan dun niya marawing parasan. Bang pag-inom sin tubig piyaso at lumuli. Allahu Akbar, magkabugto-bugto in lungon-lungon nila. Minsan na isang nagsandal ko sin uhaw iban sin hapdi. Bang pagpuas sin pagsandal sin uhaw iban sin hapdi. Kasanangan sa lama-lama. Kasuban si mga manusia magkaon ibang mag-inom. Allahu Akbar. Sehingga man kita magbuka na tiya target manghunin panagnaan. Sabab sin pagsandal tariha dunya hauhaw iban sin hapdi karena sin pagtangka harakan sin Tuhan pasurong kita ni palom sin surga. Ingan sin lawang pagsuran nato babur rayyan. Tartanto ini mga nagpupuasa, di makasud diti mga di magpupuasa. Allah. Pag sojing katan manusia magpupuasa, ang patambulon. Na ito na kita ni halam sin surga. Dulan na sin Allah, innapso na ito magkaon, mag-inom. Kulu washrabu hani'am bima aslaftum fil ayyamil khaliyah. Kaon na kamu, inom na kamu, pagpasarap na kamu. Bima tungbas sim nahinang. Bima aslaftum fil ayyamil khaliyah. Tungbas sin pagtangka niyo ding hauhaw iwan sin hapdi dito kamu adunya. Na murah-murahan adum mabarakat ini tumagna na yung pagyang maglawag sin Lailatul Qadar. Maghapa kita magbuhi sin amalan, magduruhon in amin. Amin tuyo na to sawab harom Lailatul Qadar mangkasumabtan dia sin labihang ibu bulan indayaw. Dia sin hang ibu bulan labi siya ding hang bulan indayaw. Artinya kawaluan tagpo tahun iban mga 4 bulan mangusya kumpyutun 4 tahunan. Nah di mo ini kawakan hadu kaing bulan. Dia hindi dah bulan Ramadan. Tuyuan na to magsama-sama kita ni magbuhi sin amalan. Kajakpat kamu yari ing guru niyo mangindarahi kaniyo magamal ibadat. Sabab intaw akaw man tagaguro silayan inji makpat. Mangwayron hakaw man yan guru tigidlom inhula. Magdusain katan hakaw man mangwayron siya alim alam sing kauman. Na magsukol kamo patuhan yari ing guru niyo gagandilan yari hakaw man niyo ayari niyo ing guru niyo. Ayari niyo. Labi pa marayaw ang ibo tao mawapat ding sinambok guru hakaw man. Ang ibu tahu awam mawapat labi pamarayaw din sinambuk guru mawapat na kauman. Sa bang inghambuk guru nawapat na kauman malawa insahaya sin ilmu sin Allah Subhanahu wa taala. Ang kanayaran ni guru ha kauman niyo parayaw niyo in kaagi niyo ha guru niyo amin yari ha kauman. Insyaallah. Na di na kami makapahaba. Dari amurad tim biya topik kamu sin Allah Subhanahu wa taala. Iban na matawd nin biyaul lala ulbian, mawaya sin makaubos na magtarawih, na mawaya sin makahali, na murah-murahan yung basan kita niyo katan sin Tuhan Rabbul Alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.